Diglo takin ro in rel turani lo tu ma du sak bik in nei turani lo kumsang khat zakwa somli le paruka Mizorama political party dingma saber kha ato bul adiklova reilo te nuwa ko san shwai tu te phei chu antel zel taloni nan soi political party ruichilna anasa party le party mai ba ka chung khat laina thlenga in huat na boruak thalo ashing anti utok po ni se kan party candidate ani chuan ka vote thawang tin ramtana thana turlama in mani tang mahai na kha kan bul chan dan ania union territory a min hlang chowa central atanga poisa tam tak local chu party in du sakna wangtein kan mang dik lo le a ramro tling siamu mal soi tur tam lova nom chen na lama kan tlan na sat pha ani bermai poisa tam ringot hi aman na lam adik lo chuan achiat phui thei ti an ti rome state kan ni nu thleng point chu boruak chia chu voin thlengin kan la chom ta zel ani bermai ram mangai tak tak tu shwai tu nei lawang mai hian kan ram shwai tu apiang te hi kan hmuwa ram an mangai thuain an hausak chaksot zia hian soi a hlo jok da fo mai mithiam pathian tu thiam thlengin kan nga hle to chungpo kan politics kalpui danin ma ala son chuang lo hi politician ni velo ho hian an veina sa zual ta hle ani kan ram shoi tu te chu contractor le supplier ani deu vekti te chu kholai ti ti ani der to anin le lo ram han bel chiangila an hlo ne na in phulo deu veka din ni inalang hei hian kan ram shoi tu te ril rupun mangle ngai poimo masak atilanga kan mithiam te le thang thar te hian an ve na sot ta hle ani hi tangka sum ngai nat na le chumi na shin mason na tho che em dan ken ko mu mal lo na sual zalen na thil dik lo ti poisak lo na thu te chu kan ni tin chan chin bu lua tu ani ta fo mai ramro rel tu lu ber hi ramro rel na konga an poimo bera alu ber adik phot chuan anwai mi te an dik lo ngot ngam lowang mizo te hian shroi tu rin tlak kongeng kima ram da poimo tlat rethei zo khuama mi puita na in petlat shroi tu ne ngatila ila kan zui mayanga kanrama ma so na le ro rel na dik athleng mayang hetiang mi hi indiaram state then khat bihar tripura le delhi UT ate kan hmuveka state ma so na thok turin shroi tu hausa le sumdu ni kher angai lo ti po tripura CM atangin kan hre theya heng ho hi ringlo mi vek an ni ringlo mi zok te hnen atang hian zir tur kan nei zok ani mai lo mo kanrama po en ton tur thatak tak kan CM hlui PHK boy chuaka kha kan nei renga midik ani na le sum a chil velo zia hi zirmaila antra ma top khan CM berkha in le lo alo nei hau lo maya mi in luain hun rei tak au man ti thuaka sum lut ani lo tia chiang ani kan sa khorong bol tu pakhatin mi state CM od rengin kanoma ati state te hi ringlo mi shoi tu nei vek an ni heng te wang hi ani nge yang tunma zonga ya kan pastor te revival speaker te le ko san shoi tu ten pulpit lang atanga ram ro rel na thaveya kan ram ro rel na an du khop lo thu an soi tam tak em chan hi har na dik kan mamu ani kumsang khat zakwa le paruka tangin ko sana tharau thiang hlim harna changin voin thlengin kan chang deuh renga kan ban ni hle mai ma se he kan har na hian kan ram politics athleng phathin lo hi kan har sat na alani renga thak ngai lai tak po ani Christian titan chuan Christian na le ram ro rel na hi akal ko breng tur rinom taka tho ve tur ani laya kan kal kop tir thin lo lai tak hi kan politics kal dik lo na chan ber ni in alangani ko sana rong bol tu rinom tak kharam shroina rinom tak ani zel thin lo atang hian achiang mayome ko sana khan alanga moin rong an lo bol mai ti na akokin alanga ko san zaum na po anghong tel phani ramro rel na hi atoi zonga soi chuan dan hnoya diktaka ro rel na kalpui tur ani maya thilhar sa ni na langlo supply department ho tu pakhatin store keeper ho azil na an soi chu
storekeeper na chu olsam lutuk alo lu za chin chia a chuak le za chin chia le mai kha nia nangmani ta turin siam ke ve tral in tum hian in buai mai mai ani a ti thu an soya kanram shroi tu te po he tiang deuh hian kal mai se mason na tur poisa le contract na te hi lo po pen ve tral tum lo sela adong tu tur dik tak le athok tu tur dik takin dongin thok mai se adik ani mai tur formula mol le dik zom har salo tak anie pathian hian ami te hne na a phut tlat chu heleya ramro rena dik kalpuya rethele hausa te thliar sang lova mipui huap zo ramro rel na kalpui hi ani kan pastor rual ram veite anaw chuak na ta hle mai hi kan ramro rel tu politician zong tele mipui te po hian in siam thatna ni mang tiangu kanrama chuan koshan o hian ngai poimo ala hloreng la hian politician te thu soile che da ne ro hi chuan mipui nol pui beng ati thleptlat hi a fel lo hle ani an thu soile an thil ti ain persona a soimam zong hian an kal thuk ma thang thar te hian an chui chuak zung thei to sia ram shroi tu do soi ching ti hi an ngai dan tur chu ani mayang thil dik zo khreng sia adik lo zonga kalle tisual ri ngar anomani chuan ram mel ma ti bak mingdang omin alang lo kan do turani poisa tamna department ho tu lama piang te an house hle vek mai hi ro rel na fel lo shin ani ngei bokang ko shana kan har na hian kan ram ro rel na mun hi thleng phasham sela rinom na le dik na hian ram ro rel na mun sang ber changte se pastor rual awo chu ko shantina hian pathian riak thi mithiam le pathian thu thiam kan ti te hi kan kol furtowa kan van nei hle ani politics si christian te chuan pathian du dan le bible thuanga kalpuya ramhaso na po kai rol taka kalpuya rathelam hoi zonga kaltur ani ti hrichiang tu te anni mana tangin koshan hian ramro relna hian ngai poimo an hlo fo thina ramin har satna ato chang phei chuan mathe taka man ani fo thin koshan then khat ayo MPF alodin nu phei hi chuan tun ma a in than campaign a po kong dik kan zo ta dewa ramro relna ero ngong ala nei lian lutuk lo ni in alanga an tang zel te se tun hai dewa tang khan ramro relna konga du khoblo na lam hi mi puya tangin kan sangun talheya social media lama phei chuan anasale zol hle ani kan pastor the point tuna chuan arulang ro drotin kan ramro relna andu khoblo thu an soi chuak da fo maya kan ramro rel tu tele politician te hian inen chian nan lo mang teu kan pastor then khat tu soi tlang pui hi toy te in ilowen teang reverend chuau thuama kumsang ni som ni le panni mei tha KGP general conference kolosi pa nei tum khan tu lai thilom zia ti manga thanem ngai taka thalai rual sing chuang zinga thu soi kanram shivei khe puam chia puam lei puam le kuwa phur puam in kanram minrun mek thu le kan chiat pui mek thu soin thalai te chu heng thila filim turina fuya tangkasum ngai na chu sim ahar thu soin anvenga doctor thiam tak pakhat chuan thluaka khosik le TB lu chu ati dam theilain thluaka tangkasum lu tero chu ati dam theilo ti thu a soye ati chuan tong thar a cher chuak ani deuh dera adar zau hle ani kha mi state chief minister te odreng renga kanom thu te anni chuan suam mang rual omna state po hun reilo te chunga an tuk dai thu te nasataka an thowanga hun reilo te chunga an state an ti changkan dan le an CM te bank account na poisa tlem zia te asoyani kha kanram hian hroi tu tha kan soita ang te amamo ve zia soinan kan mamo lo zok ti zong hian asoi hlau ani kha kanram hian titia distinction na thowa tha class a pass ram hroi tu kan mamo lo tin titia distinction ti chu voin thlengin ala lar khop mai kumsang ni som ni le pathum mele in than huna he tiang ang mi hlui hi no lila mi thale dik na thok thei thangila titia distinction hi kan ning to ti in thlai rual acha ani kha asoya soile ko kwal mai atak mu turom si lo te hi avei hle ani kha
Nehemia kangai mange ating nge ani Reverend MS Dongliana MPF annual meeting nisom ni panni thlasom pakhat sangni som ni le panni nei tuma athu soi kha kan la rengome party rui chilin ramle mi puyang hong dan ti thu pui manga asoi zinga tlem te lo tar langila political party rui chil te hian ram an ve phalowa party chawan ve chin political party bill chaw rui chila theibik ne ya ro rel na hi pathian poi soina ni Christian rama hian Bible in asoi dan piaram kanin kol chuan malsom na kandong lowang kanin siam that angai atiani Reverend RL Biak Liana ramle namtan minti harle ro ti tu pui mangin Mizoram Baptist mi papol in khom pui na thiala pawalai thanem takzinga thua soya Nehemia nga rinom turle kanram siam thaturin keimani nge kan poimo thute micharam siam thatur kan mo thute asoya kanrama corruption in nasataka zunga kai thute kan ngole nungcha kan ti chiat thute kanram hi nau chiat narama kan lut tameka kan tu le fa te selena tlak alani selem ti in zo na asiam ani kha kan stage thenoma ringlo mi te na tho that soin kanrama chuan ro rel tu te le sarkara million te hi avoina kanram ti chetu te in ni mek ati mi amai Nehemia chu kumsom panhiram ro rel tu ani chungin keizongin pathian trina wangin hetiang hi kative don lo atia hetianga tive thei tu te hi loading chuak teu atiani ro rel mek tu te le ro rel tura din tum te po Nehemia nga in tiam ngam te chaw mi pui ma loading ro tia asoi phi kha chuan mi pui beng aver hle ani kha ala du tok mai lova ain leng political party mi te hna chuan koshana thok tu te hlo an pe regulara an petlai ngai lo ti asoya koshan in building noi za somrukvel senga an sak chu alungoi thlaka contractor then khat sak ni se noi zaruk zasari an senarin thua soi sarkar poisa don hi atam lutuk kan manang hian mangdik veula kanram hi kum khat chungin sang taka in hlang ka yang heram hi nen kol theilo ani chuan BCM hi tram khat minen kol ti ro atha eme mang ati zui bokani Reverend Joe Thomang bokin hemi anga midikle huaisen aram ro rel tu tur lo pen chuak turin aduani mi puite ta na thu cha po party ri chila athal lo na reng chunga la ri chil tlat hi kanramin achiat pha chu tiang chu ban sana kanram ta na thatur nge ya kan hriat te thlang turin a fui bokani Reverend K Lalbiak chona BCM Assembly za som nile pasari na thupui digna ro rel na munani ti manga asoi hi tlem lo tar lang leila kanram thana tura budget hi sarkar na changtu ten athau ansok thla an hnuaya mi ten an lo sok thlave zela an hnuailama mi te tan thau ve ngai na om to lo ati aizola mai chuan lung leilam chuna sataka an cher jok thu tele an kalkong poina tura a cher kholo vekti a soibok ramsoi tu tam takten Krista hi lubera an nei lo wangin ro rel na dik om theidon lo ni na soi ram chung mi te aya mel shiat lo tu te modu sak na hi nasatakin ramina tura mire thei te ngai sak an nilovin an chan vowin an hnen a thleng pathin lo thorim na ra mau sama poisa olsam manga mishing nun man hi nan na chikhat lawom tak ni in khotlang nun mimal le ko san chung kwa hi ai na sa emema kanrin na hi ati chena sa emema ni ati bokani ko kwal mai maya atang mu turam silo ram shoi tu kan nei hi apoi em ati mi mai contractor te fuin le an na shal chon thu te soin lep tam lutuk tum lo turina ti boka kandrama khes tam chan po dan le thu pek dul lutuk wangania dan bo chatu ten an sual man hungei se adu thua soi mipam ham le misual te an du duwa an chet na huna Mizoram hi kan chantir meka aza thlak lutuk heng ho hi Christian a po ka chiar lo Christian an nilowang aming mai maya Christian an niang nominal Christian emo semi Christian po an nilowang ati hial ani kha kan politician te do ta in phatmar na le in soi thiam na apoi thu te
ram mangai na wanga dan ken ko that apoi mo thu tele dan bo chitu te van rama hian kan ram hi kan chantir mai a hlau thu te war takin a soi kan ram budget a khan mason na tur le ele bara in to del na tur om lo thu soin finance lam thiamin en kolanga ya chutiang mi chu kan nei lawani chuan zona ngai atia za thla ka ti thu a soi lang bok kan ram hi a zalen kan tia zalen na swal tu in ti na thinlung hi payangai ram mangai na tak tak om si lo chuan kan siat pha me ka swal rong bol nan kan mang me ka ni sum in mu tam siak zirtir na hi ban sanila na thok turin in zirtirila kan ram lei hi kan le lo chuan kan thla te chuan na an thok pe to lowanga nam dangin min ron nei sak mayang lalpa zon chuaram kan nia ram chu lalpa ta ani thu a soyani kan ram ro real na chungchang soi hian ro real mek lai te chau tin zone big na ani lo ti hreila kan rama political party zong zong ro real to tele ro real na chantum mek te ahuap vekani tunma tanga kan rama ro real na kalfulo chana hian kan vai hian moa langamila kan pastor ruale thang tharmi thiam tak tak ten kan ram thatna tur an ve em la hian kan political party ho te hian in siam thain bung thar min kai pui ngam tak tak abahun to em ro real na dik tung ding tura in siam thangam danglam tak tak ngam ram ta na in hlan ngam tak tak ram shroi tu kan mamo na asang zual ta hleyani e kan sa khopui thiam te awo hian min ti har mol te se